schon dirabidi, hag pelec'h René hag Alain deuit mar plij war rob, ya, an daouze a zo gant otoioù groz, unan eus ur c'hatal hag unan eus un deux chevaux, a ma tezet zo gwelet ne war un nem d'arrêt, un nem d'arrêt. Vous avez peut-être vu la quatrelle et la deux chevaux de l'un et l'autre, René et Alain, à l'entrée là-bas. Ils vont nous parler de leur folie douce en fait. Ok. Salut, dit Alain. Pour nous ou deux, beket anman prénonce. Étonnamment de Splestin gant ma c'har evel just. Renault 4, eo. Prenet ma nezi a evit ma labour a mi nao rant pemp a pewar ugent. Ezom ma deus o c'har evit mont war an chanterioù. Da c'houlse labouren war an entwarn. Ma c'har gantan eoa, a mi-chance, a vo ma ini diwezan. La ouenon rak montara en bromat a war, justou pa a kan, an alouez da zoan. E deus nemet 50.000 kilometrioù, a balamour meus laket nezi, alez war an tren ouel ma oa possoubl da marse. Ma dizen oa, ma sar poujan, a ma ti a vechou. Noa ket... Non, c'est toujours à moi, j'ai une traduction. Le ket gwenor, ken pe oa rugen kilometrioù, je dois rajouter des phrases. Mais pour mettre les années, 80 km. Ah ouais. Un peu bête kudenou et bête ganti pas tout en amzerzé. Géo. Ah bah ouais, en amant, tu vérifies que je dis bien? Je suis toujours su, moi. Géo. Ah bah ouais, en amont des braises, à meus du gouden pras. Pèse à elle deux stéano d'agantan. War ar paper, et anno évite ar chériou, et anno eo Renault 4. Met an dud, ra 4L de zon onti. Pe warel, pe derel, pe travers cette lavarette. Diese o da lavarette. Pe der askel, marteze, kement skano eo. Heureusement, nemeus kemadour e bet da ziban ganten anno. Ma goudan almeus e liou. E liou oa gwen. Oa gwer. Pa oa nevez. Met bremañ zo leun aman warni. Lichen ma peus roant. Chomara emaez pa d'an noz. Devet, en da ouezan, glas bremañ, neket gwer. Plijadur a din komz brezonek, a brezonek drevras, a istor, a vouez, e pa c'honiezioù, e verzioù, a c'han a diskan, met gwell a rez, ma bubez eo un tam diez, evit komz ma c'har e brezonek. Ate René. Ate René. Penaos
Pinaus Outduet, la presbytale. Alors, We zo deux gant ma 2 chevaux, on 2 chevaux fogonetten, 2000 haan, 30 a dek a 3 ugen. Dio gris. A golo zo ammo. ja, ja, ja. Ja. Gwechal ma sa cause an oa an 2 chevaux, a lier oa ganta war an letchou deus bo plouraz. Ur vugale uverus meus bet gant ma sa cause. Vraiment plijera dim, mont gant ma 2 chevaux, war enchou an tregor. Ma 2 chevaux a ya ma indro, a ma na kugwen indro. Ben non, mais la rate néant, c'est pas cause. C'est vraiment un rindro. La rate. A filmeuse, a chuet d'ailleurs. Oh, contraire. Mais des dies, hein. Mais les deux chevaux arrivent à Aslan. Bousque de Barça. Ja, bravo.